Fufa nese okarulo ilukumniare kedito mona kanyare abu itege Amunyelet na angor kwape ipone diope loda kionet atalantan kamejasi idwelu ipesu Teso kwape region nesida itolomunti Olila Women's Football Club kwape diope kotoma okilabun lu angor luda langete Amunyelet Naka Women's Super League etutuoron Olila Women's FC Roni L2 ngesi ikeorit ebe ekapakina kes ai telekar Amunyelet ngin anapenda concept pakisana game ale be sabola ke ICU be sabolo rane pane idoda jasilos kitani no be dia be jarra peso nani no be ko rasi fit natu pakte game idoda jasi ite kiti be bono bane bune timu jabura bolia idoda jasi nenga sa ko sa peso tuptos ke deponele be pona jare timu je anu sanyi be nenga sa e game mo Marion Amangat a captain na Olila Women's Football Club nesi tije na tebe ekapakina kesi ai telekar abole angin ya sija kapanikina nana sabiti di tunga kere kapakina le mdosi kesi tawon jen bibet setelekar eli pakane jasi tunga lokinga rasi no mesi kosi fans le minasi so no da munongo beri kosi si minasi so sikunyuntunga kere be minasi kalma be minaso lila iti mundu ekitikitalu angor kote so olomuntos o districtal kwa penat Amuria Katakwi, Kumi, Bukedia, Serere, Kapelebiong, Kalaki, Soroti City, Keda Palisa, Kes Etegasi Akapanakin Aboliak, Kanu Amunyelet Naka Women's Super League, Keda Fufa Elite League, Nuda Ponto Koingarin, Gabriel Esiku Kanuka TV East, Koibuga Soroti.